skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana pmgsy. Kadai gawai nak skim jong ke sorkar pedang kebalaai jing mentoi shisha ya shnong nongkyndong banjo surok. Wala da bun ki shnong kilayo surok. Handrai ka meghalaya kidang don sa kumba shihajar tadi shnong kiba ampat jo surok hadu mentah. Ka sorkar pedang mentah kadang petrikam ya ka pmgsy balai. Hakaba ketelat penroi nongkyndong hak sorkar pedang kalamang kumba prabu pratri surok kumba news pa prabu arpon ibai 1% kilometer bad 1% terli jingking hapo ka pmgsy ke balai haka jingmang bisa ke balakot ya ka 1000 sanpunreu prabu arkurur ya ka jela meghalaya lamang ru 1% terli ki surok kumba saus pa saupulai point arpunreu kilometer haka jingbai bisa ke ba saus pa khat point life sau klur haka jela hapo ka pmgsy balai kini kesin jam jong ke sorkar pedang kalong mengklanya kilat pencing penyaso haka lait kawan hatan nongkyndong par pempekiu stat ya ka cingkiu kayo ka kot haka tan syatai lamingi kini kesin jam galong ban kampen piang ya ka jing syakri haka bayadai pot kilat ai jing sumar ka pule putih penyaso ya kishnong bat kicakayo nalor ka lait kawan haki cakan nongkyndong ka ban kamweng ya ka jing ya per pedang kinong shong nongkyndong haki cakasor penplilat ya kilat kamai gaji hakatan nalor ka skim pmgsy balai ka sorkar ka jala ka penkreru ya ka wei ka skim kapatip kung ka chief minister rural connectivity program da ka benta ban penpoi surok syak shnong gibang padio surok menteri rangba ukorat ke sangma ula pun pena lyngba ka ni ka skim en bu thong ban penpoi surok pachna jingking ban penyaso yak shnong kibang padio surok